ام ود گرن سر مجارمه تورن جواکی دناوا ترکیه دا که خلک ترکیه چند اینترنتی بکارتینی زیر ترجه همویان کی جان پلتفرم سوشال میدیا بکارتینی تن ام لسپیک سرانسر جهان بحث کن کو لسال 2020 ملیار کو 500 میلیون کسان کارین هویه شاین خوب گین اینترنت بکارتینن کو صدی 59 یا تواهیا خلک سر عرده لگور سال 2019 298 هزار کس اندن زیاده بوینه کو اوج دکارن بجهنا انترنت برجيار صدي حفت بكاربرن انترنت سراستا جهاني زيدا بوينا او كسن كو دكارن انترنت بكارتين وكرجا ورقرت دكارن ده هر سالا كده سطر جان انترنت بكاربينن لتركيا 62 مليون 700 هزار كسان انترنت بكارتينن لغور امارن دسته امارن تركيا تويكي بجر صدي حفته و 5.3 يا خلكي تركيا بكاربرن انترنتنا جزلامن كل تركيا هنا جصادي 81.8 ظلامان انترنت بكارتينن ليا جنان بيغمان كم ترى جصادي 68.9 يا جنان تركيا انترنت بكارتينن رجاء مانا وانا سر انترنت دروجه دا حفت ساعته بسنه دقيقة ثمانية وان كسن كو انترنت بكارتينن لتركيا 16 صالي حتى كو 64 صالينا تركيا سراستا جهانت رزا دازلم دايا لغورزانياريان وكيكو تويكت بجج بوي بكارانينا انترنت مالپارن کو یعنی پلتفرم کو هری کو زیاده تناب کارانی سر انترنت جاليه ترکیه و یوتیوب و فیسبوک توییتر اینستاگرام و نتفلیکس جی اوان داویان بگومان فروناجی گلک باندور سر اویرز بندیه هبویه ام بزانین ده ناوا ترکیه ده هری زیاده خلق بوچه انترنت بکارتینن یا جی سوشال میدیا چاب کارتینن ل ترکیه 3 میلیون و 800 هزار کس ببورن لجهانه 3 میلیار و 800 میلیون کس سوشال میدیا بکارتینن آنکو جسدی 6 یا تواهی خلق سر عده هنل گور سال 2019 321 میلیون کس زیاده بوینه آنکو 9.2 جسده یا خلق زیاده بوینه کو سوشال میدیا بکارتینن بزانم اف گلک جوازیت گلیا اینترنت لام بحثا وان کسانت کن کاون اینترنت بکارتینن دچن سوشال میدیا بکارتینن لترکیه 54 میلیون کس اینترنت سوشال میدیا بتایبتی بکارتینن صدی 64 یا خلک ترکیه 18 حتی کو 64 سالیه رضا پازدم دایا افکسن کو سوشال میدیا بکارتینن هری زیاده جبوچ بکارتینن بو ویدیوها نوتوسش صدای خلک بو ویدیوان سوشال میدیا بکارتینن جبوی موزیک هفته و 2 صدای بو گهدان رادیو 43 صدای بو پودکاستان جی 30 صدای بو ولوگا 45 صدای خلک ترکیه سوشال میدیا بو اکیب بکارتینن بکاربرن فیسبوکی ل ترکیه مليونك ان كل سرانسات جهانه مليارك ونوطو 5 مليون كسن لتركيا 37 مليون كسن تركيا تريزا دهم دايا وكاكو هاتيا اشكرا كرم تويتر 339 مليون و600 هزار كاس بكارتينن تركيا تريزا شاشه دايا جصدي حجده خلكي تركيا انترنت بوبون سوشال ميديا بلاتفورما تويتر بكارتينن يوتيوبي هرمه 2 مليار تماشاوان لزيادات بن ينكو فيديوين يوتيوب تشوبينن لتركيا رزا دويما جبو استرانا فيلما وديسان رزا فيلمان جي دراما ينجي يوتيوب تيب كارانين انستغرام 38 مليون كاس لتركيا بكارتينن سناب شات 7 مليون و 700 هزار كاس لتركيا بكارتينن بيغومان رجاو جمرة هري زيادة جنجن نتفليكس جي كو هري زيادة هري داوي هاتيا ده رزا بلاتفورم سوشال انترنت دا ببورن لسال 2019 سرانسر جهان 183 مليون كسان اكاونتنت نتفليكسي هبوينا يانجي نتفليكس بكارانيا لسال 2020 هجمار جلك زيادة بو جبركو خلق ماند مالن خوفا جبر تدبيرن خو باراستن جبر ويكي جي تماشا كرنا فيلمان ورزا فيلم ودراما جلك زيادة ترلهات 16 مليون كس لسر نتفليكسي زيادة بون كوبونا هفبشن نتفليكسي او انا جو خارا پیدا کرن لترکیه مليونك و 500 هزار کس زیاده بون کو یان جام دکارین بیجین انترنت دا نتفليكس بکارتینن